Mentakasngi ngin ya le magic da magnet. Pej bhau ne da bar magnet si ong. How magnet si dan artli pole. Way not pole, way south pole. Pej ni balik yang ni pio Yang north pole. Ni bumdon pej day south pole. Pej dia ayu lada kitengkuk para north pole. Pej pio lada north pole. Untuk magnet upet. Lada ngakeliang pat, way north pole, way south pole tu gitan. Saya dah kuat banyak ibah, pej hang ni itenat bah. Pej kum tu, tu pej lada kenduk. North pole but south pole tu, ia tan bah. Tu. Telah dah jia bang asim pat, north pole but south pole. Pej tu. Kipet iwe pat. Dia gitu. Tengah terai pila sengyo ya ke property of magnet sapen ya ki kun pi ya ki bedang late school gitu. Pej dadan gini kenjanar nama don gi betan magnet don gi bumtan. Pej kum tu dong abu pi pej kisna gi shape. Tang abu tu magnet pej tan tu. Pi pej kini ki lan gi mi kum tu bere betan magnet. Kat bedang lak bentan magnet ni ong ya ka bagade ka magnetic field dam lak syuk magnet bentan kemudian day outside the field pe gitu ki shape bami gini kapan ba ka bot magnet ka khlain ha ka north pole bat ka south pole